Dragi moji kolege iz Haba, vi pratite naše emisije Ogilja TV. Moj ime je Stanković Ognjen, koordinator za posao. I da vidimo da li ste se ikada provozali tu vožnju, a to jest se zove taksi i bravo taksi. Let's go! Definicija taksi. Taksi je vozilo namijenjeno za prevoz putnika do bilo koje destinacije po fiksnoj ceni. Istorija. Reč taksi potiče od francuske reči za mjerač cena. Istorija taksija počela je u 18. veku sa kočijama sa konjskom zagrebom. Fijakri su bili prvi vagoni za prevoz putnika u Francuskoj. Prvi taksi automobili pojavili su se kraj 19. veka. Karakteristike modernog taksija. Vrste automobila. Najčešće se koriste sedani i minivenovi. Sistem. Koordinacija. Vozači komuniciraju sa dispečerom taksi kompanije putem radija ili telefona. Karakteristične karakteristike. Karakteristične oznake šahovnice na krovu automobila. Načine naručivanja putem dispečerske službe, mobilne aplikacije ili direktno na ulici. Dodatne usluge. Moderne taksi službe nude automobilski servis, premium prevoz u automobilima biznis klase. Teretni taksi, prevoz malih tereta. Šlep služba, pomoć u slučaju kvarova. Trezveni vozač, dostava vozača u njegovom sopstvenom automobilu. Međugradski prevoz, sastanak na aerodromu. Trenutno stanje. Danas je taksi razvijena industrija koja koristi moderne tehnologije. Porudžbine se mogu vršiti putem mobilnih aplikacije, a plaćanje se često vrši bankovnim transferom. Različite zemlje imaju svoje osobenosti. GPS navigacija se koristi u Japanu. Crni taksi su popularni u Londonu. Žuta je postala standardna boja u New Yorku. Rusija ima sistem kratkih brojeva za naručivanje. Taksi ostaju jedan od najpopularnijih vidova gradskog prevoza, kombinujući praktičnost, pristupačnost i mogućnost dolaska do bilo koje tačke u gradu. Ukoliko se svidjelo ovaj video na naš YouTube kanalu Taksi i Bravo Taksi, stavite like i pišite komentari, kliknite na zvončić i subscribe-ujte se na kanalu, zapratite naš Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Twitter. A na sajt ogiljatv.com, ukoliko želite to da prijavite na website, link je u opisu profili. I da se provozamo zajedno Bravo Taksi i Taksi. To je to za danas. Vidimo se uskoro sljedećeg klipa. Svim peace.